Ja sam Moreno Stanić. Grenimo 8. razred osnovne školi Dragožer V. Brešca i pročitat ću vam tekst Besedike mi čuda znače, kje ga napisala Mirela Tuhtan. Besedike mi čuda znače. Komaj čeka njenar, Antonjaj, zvončarski rog je zatulil i cel gornji kraj zbudil. Od pravice, keh besed za od pravice, postoli, brageše, mornarska maja, koža, zvonci, facol, balta, facolit, klobuk. Keh besed za cel dan storit, obut, ogrnut, oprtit, munjesat, veselit, zvonit, rivat, popit, hodit, 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 zvonci udrit. Keh besed za zdurat, krepko, štanjo, korajo, šesno, veselo, naprvo, naprvo, naprvo. Keh besed za štimat, užanca, kompanija, kolo, pust, ulenjaki, barilca, mot, rog, armonika, maj. To su besedike mi čuda znače. Besedike more razumet samo oni, ki jih je očutil. Človek do človeka, zvonac do zvonca, kolo do kola. A vas sred vsega tega, najlepša beseda, s kom se najviše štiman, beseda kasan, zvončar.